Regera orina kagita gakega ire tariki 17 mweri-ini Jwena mwaka-ini jwa 2026 reke nkogwatugeni kirinteto chietu cha Meru TV Ogoro iritwa riakwa Kambita Kathure Wamburugu tukiambiria na nteto chetu ni gutwika kari ba municipality ni bamenenetie bunene gavana wa Meru Mutuma Ntwithingia nontu bakuongera ugoti kiri rujiro Mewas na atiariretie kari kagita baugite rujiroro bateta na mbere na kururira ni kwithirwa ni rongerekete mbeca untu buko batanga mono ni kagita kinya borete thirikari nene kuigwa bagitonyera na kwaraniria na obisha county kenda kunyia ugoti bubu mutuki wa Kiambi na ugotambiria na ripoti iyo. Thirikari mbieje nani batu tukuga ngabana no twitwere no sainire auga antu betu bonde ibetikaniritie na mantu jaja katujete kumwira batu na rio rongo ke thirikari na kira antu bawe ko ne ubatu twejete kwira ngabana na twete tayari kumure aruji ruru either itembeca cietu ira turaga mutino jojo bauga ni antu batirite ruji na ria bongereire tukomba kuria baruga defaulters na ndere bari wejete bongera 300% ije ntugeko geite dunie na 300% twejete aja nontu bwa high rates cia Mewas na turiuga thirikari county tumbete ko protect mwananchi nontu twetete tuna public kana stakeholder engagements ira cherekete gotonya ni ate gavana wa Meru Mutuma Ntwithingia na rekere go saina no objection kere kuongera kingarama Rose Romewas akari naru pomete na maruruja manene bakiuga Mewas rates chena me na bariuga bara makweneka tariffs thirikari ne subsidize Mutuma na kere budget na kere Mewas ekethira ngarama maisha kana ngarama ko pump Rose ke tete very high Mutuma Ntwithingia na neke kana as subsidize akere budget then Mewas akari boge tapatio mbakorea in fact Senate report numerete kwa nyani anto kwenda maranduza marene monoza Rose tukoria bongera ngarama Rose re kama maranduza atoka kanaza kongereka ndamu ne ambesiwa bandekete ngiri 16 re keto nyomba tonkuria kama kandire wana ngirinya imbi ne woni ndatigana nayo na ntege bwa gamboli atere imbi woni ngatigana niyo utethio bwa ke thirikari re imbi nkuona utethio bwa ke thirikari re imbi woni ngatetheka ni mwananchi wa kawaida twaritie na antu ba wasire na tukwaria bo itwarikanirie Kenya Gazette notice uitithitie Rose rwa Mewas ni ending gazetted Rose turora twarite February mwanka riria Mewas igeta public participation Kinoru Stadium antu bonde barabanya Rose tukarende utwaririe tuone igantu kabiga kuongerwa no ndukira tukuria into kimwe rekyo tukuria ngabana Rose rwa Mewas roekirwe cukari kenda rongerwa Rose gaisondere kiro indie rongererwe ekeja kujia Rose roreja na runoff nukugwa gravity kege kuongera gogo pampu ile jiro cha kuringa Rose na bwa kiama banopeo batongeretwe ni mutongere wa kiama giki kenopeo na uria ni mubunge wa gicigo mbunge kia Tigania East Mpuro wa Bore muthenya jwa ntuku ya narua batinda na muchemanio kiriendi kwota ya kiama giki kwaririria uthurano bwa atongere kiri kiamene giki kira kirigiri kuthithika mweri-ini juju jwa April tariki 24 mwaka-ini juju jwa 2026 gutigira gikureta atongere wa matura kuma miena na ntere chionde goroije ya Kenya ni riboti ebanganitwo ni mwirigi wa Charity. Utongeria bwa kiama kia nopeo batongeretwe ni party leader wao uria nowe mubunge wa gicigo mbunge kia Tigania East Mpuro wa Bori ni bagitete muchemanio jua kuthoja na kurikiria mibango ya muchemanio jua NDC jure jukagiteka tariki 24 achia mweri jua ina mukawene jua Elsa ja kaunti ya Meru. Tiencho Kinkado
kila tubato Meru community asantu ba Tharaka Nithi na Meru County yani mirankuru nundu ba support yera banengete kiama giki ajeda ninka lakini ande ndani ngara kiama kwa wananchi kiama kenjalensia wananchi kidenjalensia kwa from today and they want to talk about the National Daily Congress tuko ya Juma 24 atwa yayo hoteli na yeye hotel ni baraka yetu ili ndo twayelengaja hotel tu group ya twakai kwa mwaka ovili twaringa rwembo twali nkrumanyo mwendo kona ikwile so na Meru yao kirana na baraka kumira aja hebu tu watu soke aja ngatobu the press conference yet mini National Daily Congress tuko Ijumaa tarehe 24 kimekeo kaja Jumatatu dhayire mwanka dhasta neto kana kule delegate para baiti sendele to kumadaraka pamwimbe tubaite bachuka batubedite tutabe gembe north gembe central gembe south tigane east tigane west tutite Meru imenti north imenti central imenti south na Buri neto bedite imenti central neti bonde bedi na Isiolo tubaite tutite group sionde northeastern na eastern na every corner of Kenya. Hebu tukana kwa antu wa Meru karibuni 24th next week this month. Akiaria nyuma ya muchemanio ikarone binene bia kiama kintere cha Milimani kaunti ya Meru mukaririgite wa kiama kia NOPEU Kenya ngima Gavasho Mithika na atariritie mibango iria abari nayo na nkoroki kugwata memba ba kiama kiu ntukweu ya NDC ethenya riu nawe Franklin Karote mwandiki munene wa kiama kiu anagikinwe kugwata mbaru na kulikithia miario ya mukaririgite wawe Twari tucemanitie araki headquarter yetu ya county twi central committee na members panek kwa ile mipangilio ira twini ono tuba Friday next week ira tubangite NDC ya NOPEU tara twirigirite delegate from all over the country bakeja bacemanirie Meru no tuba kubanga the future of our party and the future of our country koitu kuwata antu bonde ugeni kiama ki no tuba vision ira twini ono tuba our country ira yora party leader ikia kuwa no vision yetu ni witithia mturari nthi iguru kenda bacemania nora nwe na iguru bacemaniria somewhere at least kwithire kwina balance in our country kenda tukomba kuthiria poverty raingi tena inya antu abangi bo suffer batina jobs youth abakurira uti opportunities but now twina platform wito NOPEU ireka wata antu njara ebaitithia iguru nikenda twithira turi empowered. Gazeti notice irethithitwe ibukuona baraba batere kwatenda wa National Delegate Congress tariki 24 na inkuburomba neteyo kenene bukiumirie barabonde beti bukinye ingun time nikenda tukomba kuthithia mantu yara tubatere kuthithia twi members ba NDC. Nkoroki abori na ugite kiama kia NOPEU ni kia Kenya bonthe akiuga bakarungika aruirite bionthe kuma MCA mwanka gavana akirithurano bia mwaka 2027 abambiritie na kaunti ya Meru miario iria igwati mbaru ni Franklin Karote. Kiama giki ni kienu kiama giki bukiwatile nontukio kiama kia Meru vivinge bionthe isiamu ya kuya vivinge bionthe bitena misisi ndene ya kaunti yetu kande nene walio Meru nebo tukuwa batu Meru turowe tukarungika ngabana wa Meru nengaranti utesa tukati uradhe mchoro kwa uradhe mumbo kwa uradhe MB ngabana lazima tuweke ndene Meru kaunti senator lazima tuweke women rep lazima tuweke MPs na MCAs lazima tuweke ndene ya Meru community na Kenya mzima katika tunapaka kuungamia katika president. I want to echo
wansia our party leader ati kiama giki etu gikarugika antu nthiguru-ini ya Kenya yonthe timirwo aki tugethwa twina candidate in every part of this nation kiama kia NOPEU tugaita na itwitite so there is no turning back na ingwenda kwira Meru ara kiama kiumite jiandikishe na candidate bonthe baria bakuromba ite biriko kana biriko then Meru iyi our party is open kuweta ukindana na thina impige Nairobi angauretie tiketi nini kuja hapa kwa chama yetu tutethie mapema utistragwite utite kurara kithakene and I want to assure you together twina transparency nomination kinyapo gya batano tukaringa nomination bubwega pio twite muchujo nora wa kuluka tumuthanie tiketi. Akiripotera Meru TV ndako adietwa ni Mwirigi wa Charity. Tukirethiria nteto ingi nacio ni gutwika biashara bathoko ya Runda Tharaka South ni baguchumiritie muthenya jwa ntuko ya Narua kutheria thoko iu nyuma ya kugairi na roko na gutibu thirikari ya county ikuthithia kagita borite thirikari ije kwigwe kibenjira marinya ja gutaruko na nkuruki gutigira bakureta njira iri kareto theru akiri thoko ije ya Ndagara wa Iguna ni wothuranirite ripoti iu. Biashara bathoko ya Runda rira kubena University ya Tharaka ndeni ya Wanyankondi tuo ya mundi beruterete kwethera rukorotemete ntame thokoni no bakiuga thirikari ya kaunti ya Tharaka ni thine njoriretie matono nto batikinyaga nto goko kwethera ni rukororo ndi chairman wa Runda Business Community aga turi Irunda ira iri karibu na Tharaka University enu market ikarite for long time iteto me thirikari ya county government ingete metho takwenda kumea bwari kwendelea itu abandikire ngiriba ira twendaga na tobaira batikaye koyogoti utiebwa mo baturuthira kwina rukoro ingi muno kinya ikutabira kuigwa bire kumono bya twana tunini rukoro ruri uko rwagire marwana runini gwatuika rwana iro kuimbo na toka na marori bekute matiumba kamata rukoro rwirunda kuma mweru omo rutakara kinya rwithire no arumwe kweru tukona kinya ruthiriete mianka 3 mianka 2 guku tigo totieroye totie stima tugendaga mwinduni wanaritwa bonthe batienjera cia gukoroka imwindu mutheri wanaimorungo tugaigeta totiaro mwimpua kwa gukume munthe okakwa batietegeria kurutera antu barunda ngugi tigo tukamwa kuruta ngugi na tutikone nkare cia goko agaba kiugaritwa na karibara bakaraga gonto goko bari watini bako watu imirimo erajejanagia na ruko bakenda mabitha bakurugamira utheru tabo public health na kimoni wekinya thokoni no nekenda gutigira kuri no utheru kubebukania no wati bwa mirimo aruto bari Runda University nkyo ngiri 10 ana biashara bato rato nekyo ngiri 2 anto abonthe bari agana anto beingi mono bakura wana ruko bakura wana roiruko nunca ibaye batodire drainage roiruko nunca na matema maithranie tonto tugakwikorera korere kaumira temde yuraga anto beingi mono Runda eno nitukomya timitae cheto na choboikaritha ino ntina ko tumba ko yotetheka murungu atuigite na ombi bokona ruko wa rukari tafadhali anto ba public health anto ba kirini bonde ba county government ya Tharaka Nithi mbato choberia bwega tigo totiye ni kwegwa kwena erothi guku rukorwa ruriuko emunthe imorungu mwega wegwa tware rukorera lakini ngai no ntonwe na twendete intomo kwona tukinyite ko papure kera thigwana bari akoyera rukorwa wana batogacharia mobisi mao na aramare tuthitoka bachwe inde bakenda thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi kutuchetagarira mpoi kujira rukorwo ra baithiranetie na waya kwithirwa tugu bagachanga mbeca bakombora rori matura content quotas kathwana ruko rungwa rweru Runda twamwe munthe tungane kama wafanyi biashara tufanye usafi yetu na tukimaliza kufanya usafi hii takataka yote ndio hatuna mahali pa kuweka hatuna mahali pa tunaweza dump site yenye kazi wametufanyia tunataka kubeba hii uchafu yote tupeleke hapo Kathwana ndio watajua mahali watapeleka uchafu ya babaye bakamate rukoro tothurania kwa batiothurania tio tukabakamatera tubairire mwankara bari aiwa thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi etie ya yithirania rukororo ikamata ethiko bithia na ebithageria Jumatano tuiwana biashara tuwakombora marori tumaira mwankaru guri na kwanga bana karena mogata kwa makinunka wega mono mamununkagira na wake na gwana barega koyera mbere kiumia geke kethira twebairera Kathwana aguba karage na ruko rwago tugweteganeria kuma thokoni ya Runda Wanyankondi gichigo munga kia Tharaka nkiripotera Meru TV ritokambita Ndagara wa Iguna.
nyuma ya kariba ntobo chio kwerekana ni barete nthita na guikua sibitari ya Nyambene sub county bari anto magana jaire ni cha 56 na reu akinyatongeria aregani na thirikari ni baugite antu babano kaba mami sibitari batitutiri ri watongeria bogi mabamwere bari amwe na atongeria bakanisa ni bachumirete na kurita riboti ya uma na kuga gote mtoti ya mami sibitari bondeni bombere kuthurwa bakirigitwa na kuanwa nja bakiboria batikane na siasa chia urongo ni riboti banganito ni mukiri wa Nkonja kote mtu wandimiti sibitari aja Nyambene nyuma ya ntoka thomba kumetura ria ntobauchio irere Gembe South kumba kwithia bakiria nyama sina nthita na baretwa sibitari ya Nyambene sub county na ntoba mwe bomba kwithia bakiaria propaganda ati antu manele nibo bete kwithira bakimama sibitari ye ende mabitha ba county ya Meru na barani ba ugima bomwere amwe na mantu ya koni urimi bathietene na atongoria bangi ba county ya Meru ni baliongeta sibitari ye bakwa munkatha yote mtukinyo umo mami sibitari iururia kuria na antu 10 barabara ombete kwithira bakionekana barete nthiteni ni bararigiterwe na bana njasio na riwende antu kabareke wikira mantu yorongo antu bau ibarombere gutumwa ndene sibitari yetu Nyambene antu magana jairi 56 na kire antu bau ni antu 10 yake turombere kuona bena signs and symptoms chia thita kana anthrax na ibaraya ndawa na band discharged bau bange antu akwe magana jairi 56 batirari na symptoms lakini kireja bau itoba ya ndawa cia kurigiria some antibiotics ira shirigaria murimo juu na bondi barombere kuewa free of charge with instructions from His Excellency the Governor himself na antu bau tomba ko barilisis turi hospitali ya Nyambene level 4 hospital no tobo allegations irirario cia kwirikana antu ni bande miti hospitali 200 barete nyama vita which is not true na tuwete hao ukanukia with strongest ones that utianto baba mami sibitari as we talk timu to mami sibitari tukia mbere so lintore na timu eku tubwire mantu yara bokwera Meru yorongo timu to mami sibitari antu bara 252 na ba treated bonde bana kaita kau mwingine bariteri mukana kure ya nyama itethimi incidence ya karikire meet inspector wetu tunwa as we talk netini antu bau eta kwalia ng'ombe u yakwite ari wetwa netere abera ina signs cia anthrax na ro bera ni bendelere leta ari weta nonto they are very furious ni bendelere beta bathenja ng'ombera baro mithenja barea na that's why that incident happened na ni bari na chief na area chief himself na aberire bukare ng'ombe nonto daktari akua ni aitwe it must be disposed then batwa pathenja ng'ombe na barea which is very unfortunate kile antu betu tafadhalini remi inspector kwa yakianini abwira ng'ombe na aitwe mwitiki nonto no mwetu kwa thirikari na ng'ombe nacio itithimero mucie ng'ombe ithimero kiri slaughter houses leta bia iwe kuthinjira nja kana kuria ng'ombe kana nyomo yu ikuite ciana mirimo te advisable nonto kinyapu ngo ibo kona ogwati bora buturetera ukoreta ngarama kithirikari na inyangarama kire antu bau so te advisable itwathikire ataalamu ba veterinary ora bagutwatha kintu kyo kwira mucie ndenda kuromba tu ne romba rene sana ukoero muntu muntu agwende membinya masethiringi manele nara slot iko kwendwa mbuchire ni kwa thiringi mana 5 uwirirwera ubati kumena ore cia manele cia wikira sara ngruki kira tongoria bani bonekete kwolotela kera kirimithikali nturi amwe na njuri yeke wirende ukwethirwa antu bakaria ndita wambirie kuanga ngavana ati kuruta ngwendi kuonania burabweri fertilizer yuma niwekirite mwaram na mayentiri fertilizer na we are very happy no anire no ntuni aibu laingu kare anda uma na euro wona gwire kubwedu wana jeshi euro nara ngo ya 100 million na kwina aibu muno mutongeria tukweshima woro ukura bira tubau igumiria wikireru akike white na kibao yaku ndi kiurekere tukuri urenda ntu bwa endu kibao ne bachethuka kana imbi ba utethia nabio ma CS turenda kwira atiri ni so unfortunate kwenda take advantage ya incidents ireterete ntura kiriro
nkwenda kuria kethia no urayukia chance ewita wira antu bau pole. Former senator arua tutenda ritigwe bakwana Kirimero county government tuenda 4 meat inspectors na bawaka day in day out na tuenda kinya bange bawetwa livestock officers 5 of them in this sub county. Na in Meru County right now we are employing 10 more meat inspectors and livestock officers, itukwandika agriculture officers, so tutena shortage personnel. Birabi antiarasia ni antu baraba kuveta nara bakienda kuthukia ngavana rietwa ontu kwa antu bari nyama. Ngavana nandikite antu bakuthima nyama bakwana ninya bangi bejite na ngavana tuwe muthimi rwarinya nyama ikari wa mawa mbuciri mwanya mwanya tingavana oketherete athima na tuwo kaya na instruction iri batikurewa na iri trewa baraba ya na instructions ni veterinary officers baraba thima nyama igo tukunye the opposition ngwenu ikurwa thirikari menya ni ndu irabukurwa no ntwendere jara burara cioro amiru be wona bokona bwina wabu nene muno na ndo barara cioro kande bara ngwe CT scan me bara wa ndo barara nyama baba tukumoge CT scan ene ndo kumoge CT scan we kenda muno ko menyeka tanu etanya menae anto abate ko me CT scan machine ere detective manto ro tumba kona nikenda ischaku Keripotera Meru TV kuma sibitari ya Nyambene sub county ya Mawe Gembe South Mbita Mokiri Onkonja. Peter Mutuma Kalembe uria wari MC wa Roirero Rera na ugete na uchumirete na kuga Profesa Kithure Kindiki niwe thina ya Meru akiuga kinyano uragete atongeria baraba ingi abakumaja county ya Meru ikire thirikari ya munene wa Nthiguru William Ruto akiaria na ugete Meru iri na nkuruki ena kura nkuruki ya milioni 1 na nibateria kwirungamira iri ongwa ya siasa ite kuthingata mtu kinyoriko. Ripoti ya Jeff Wagituma. Nawe Peter Mutuma Kalembe wari MCA nande na umirite na kuthumbia bunene Kithure Kindiki nawe ni deputy president wa William Ruto na kuga nande nethirite ari kirigiria kinene kiriana bakuma county ya Meru na kuga mutongeria uu niwe withirite akiuraga na ba Meru nikenda batandikwe kana njota yao kuthara kiri thirikari ya William Ruto ko thine Meru mbumete Jerusalemu bejeta Judea ndero mbwere thine Meru ikithura Kindiki yeye no ndo rieto ria munyareri ikua rekaringirwo eguru rieto ria mundu munare gaikua kenda nenea rekaringirwo eguru rieto ria gekawira reikua rekaringirwo eguru rieto ria no ngora iketwe rekarenga rekarembe ria uongere ikua rekaringwo eguru no ndo imwana wetu baite kada no kunurare nao uri nao lakini ndienda kuga thina Meru ikithura Kindiki no ndo ate kwenda kana kange gakura Kingi Peter Mutuma Kalembe na kuga nande Meru ina nkurukie kura milioni 1 na kuga boja atongeria batitikiria kura iu chithira igichetherwa na bo bari murengone jo wantam na ituraire kumenya Meru County ina kura milioni 1 tai chakinya milioni 1 kutege statistics tai to andikite 300 na turari 800 tai to milioni ka to milioni na to akorokia milioni ka to tekorokia kura una ndeto atere ntomorome ya to bangira kura chieto watu a Meru ndo bamwira yo baraya na greito bagweta happiness na aba ubange to kamazo yankunia to lingwe state house ya ka to kwenda ite batwe surata kaviti ko kura chieto milioni 1 ito kwenda kwamberia kuibangira na iriuga one time ne wikuga ni kuga ukaite kuga u Kalembe no chiari ekabere ntombi yewe no chiari are muiraria no chiari ekainga no chiari ankuraro ero imwathani atire Kalembe wetera akuru atire ibakaria Meru Tharaka County Meru County no ndo bwakarou ote minister to kona Nairobi bwakarou ote
si tokona Nairobi. Akirikiria Peter Mutuma Karembe na kuga kuringana na Kanyoni Muntu kithure kindi kia tithirari munini wa rais kiri kithurano kinene kijite na kuga gite kiu gigajukwo ni kiama kia ODM. Gite kia bokithuganagia babwe twina aria gite kia deputy president gite na ODM. Kura cheto twara kuibanga baga milioni emo tuimenya. At the end of the day, tukaure magatine. Kura milioni emo power. Na tapo kwa dia kama tuna power bwe. Kura milioni emo itongera tu ikarenga, itongera tu ikarembe, no mugambi manyara power. Bon kararie, potore koleja muchera erunduni. Potore gutoma iro ambecha. Mero torere au na wowe kendeke okeja mero ethro ke meato na milioni emwe yojori wowe inakura magana yaire ya Tharaka kalia ya Tharaka magana yaire milioni emwe katokera nchoja mware na totera ncho otheri tukwaria yo ODM ekuira Ruto ya mwara wowe ke aria ogetunegira getika ndupte no mwanga kura cheto ichu ikwaria nyabatwe mero totendo ya marigu kiri muchemanio na jua rume bakanisa ya PCA baguchemeni entere cha Kanyakine kiatho gikweji ni atongeria mwanya nkiripotera Meru TV mbita Jeff Wagitumam Nkatho chia mwanya no ntuba gweta na mbere na kurumira station ya Meru TV inchokeretie na nteto inge kathombo kebya mitambo inchokeretie. Tatua Instant Wins na Daka. Multiply bet yako mara 5,000 kila dakika 20. Ukicheza na 20 bob only unavuna $100,000. 40 bob unadaka your 200,000 shillings. Ukicheza na 100 unakamata $500,000. Pia kuna bidhaa za nyumba kama smart TV, fridge, cookers, air fryer, car wash machine, motorbikes, tuk-tuks na marutis to be won. Instant millions to be won daily. Ni rahisi. Ingia kwa M-Pesa, weka paybill number 440440. Weka paybill number 150150. Count Meru. Amount, weka kati ya shilingi 20 na shilingi 2,000. Get your wins every 20 minutes. Tatua Instant Wins na Daka. Mujiari nukuria niko kaira mwana waku kugwata kithomo kia utia wa kiriu ugakua nkoro kaire nuntu M College ni atongerete ki kithomo kia utia na Kiobundi Mount Kenya East na Kenya ngima na twina miaka 30 ukuma tukwambiriria M College mwana waku akigwatira motia makamumbithia kuruta wira kajaga Kenya twina courses ta School of ICT, School of Hospitality and Social Sciences, School of Driving, School of Agriculture and Environmental Studies, School of Engineering, School of Education, School of Accounting and Business, Advanced Healthcare Assistant na Jenge Kathomba. Iandikithie kiri ujukania uri othiete na mbere kiri mutandao gukurukira www.mbcollege.ac.ke kana uturingira thimu gukurukira 0741871257 kana 0705761606 kana 0790849934 ni ugwati ugeni gukungwira miaka 30 ya utungata wetu. Embu College, skills to go places.
koga tetheka negita rĩa kũrĩa kũmwarĩ kũrĩkio kinya ija wĩgũrĩre bikibiki ya mũthemba jũ mwega jwa Captain o amwe na mũthemba jwa Tiger nĩtwĩ endia ba bikibiki iria citagia kĩbari jeka ikwĩnama batũ twĩtherwo ndene ya mũtindo jwa Kangangi o aja ũjũ akuĩ na mũsigiti na nĩtũgwatanĩrĩte na wata ciringi 55,000 ũkwana na 2,557 kethirwo renda kũrĩaga ontuko nĩ ciringi 350 namba cietu cia thimũ nĩ cio kuonera kĩoni-inĩ gĩaku o au ijanga uigwatĩre bikibiki tenge bikibiki nĩ Captain kana Tiger likana bikibiki cietu ciothe ciena warrant na nkũrũki au nĩ twendagia ona spare cia mĩthemba yothe kĩrĩa gĩkwendekana nĩ wĩthirwo na original ID card KRA pin na galanta umwe ija gũtirĩ ntukagia gwetu no gatetheka. Ibwega nontuba gwitana mbere na kurumira station ya Mero TV kiringira nacho tukuthuraniritie no gutwika iri njira imwe ya gukiria ekoro kiri gicigo mbunge kia Tigania East First Lady of Kajuju Mporo no mbete kwethirwa kianjiria mubango ja gutigira ni gukiria ekoro baba ikiri gicigo mbunge giki akiaria ari ntere chia moga na ngage na ugete agatigira kiri gicigo mbunge kiwa gukira agukiria ekoro bau na njira ya kimbesha kiri kundi mwanya kagite ugete ikundi biri na amemba 50 na nkuruki bakethirwa bakigunika kumania na mubango jujuawe na nkuruki kubagwa tambaru kimbesha na kinyaki uturo ni riboti banganitwe ni Adams Muturia wa Thirinja. Njira ĩmwe ũkĩria kũrũ gĩcigo mbunge gĩa Tigania East nkatha ya mũbunge wa gĩcigo mbunge gĩa Tigania East Mporo Abori oya Kayuyu Mporo na mbĩrĩrĩtie mũtaratara kumba kwĩthira kĩbwĩthi kundi matũrene kenda gũtiĩra kũrũ bakumba kwĩthira bayũkĩra no gũtiĩri bakumba kwĩthira bagĩta na mbere kĩmantu ĩgie mũtũrĩre Kayuyu Mporo atukwanĩra wekũrũ bateti wa nyuma tũgĩthomethia na ba university tũthomethia ba day school tũbanga twa barabara no tumwekoro no embakibonia mutie mama tukwanire wekoro bateti wana nyuma no mwaka bange mubango yoyo ukirire kurubatiania na kwari ibe bituretete arwari kendambi mwekoro imenya rwari na ibanga kulingana ntura yawe tubecha turabuguru tukwayanwa tito asindrie tito ruto imuko yo wao yo Mporo na mwekoro wao imuko Mporo na mwekoro wao buke akura mwakuibanga ito ndabulomba bugenda tutura nyuma itani wibange rugenda tuomba okura tukara ntura irengi chakurira sawa sawa atureterete witethia kuingwa ekoro baitethia bongwa mheshimiwa wetu arenda atiri kuritana mwekoro kuiwateria samaki Bwana Yesu asifiwe watura kuwatairwe samaki muntu ntuko cionda kuretera samaki tukwera muntora kaethera ateo kana bange kuinga kalia kawe ukagata samaki so mheshimiwa wetu na ukuritana kwa karambe tore amatore ekoro tokaomba kuwata ambi ukendro tetheka antu betu antu bakendro tetheka udiro te thirikari kana munene buke yo uthiri manyumba kwao no mwaka twathane antu baile batatu bana bantura fulani tukamea turantu mirongwena tutugomba kuretora gautenti tukanyure ku ana utubwe tumikeu ntukiambere kira tukathithia tatu wa fomu ikundi isawa sawa turendo wantu onara baria
utatirima utinde kithumba kia antu baba ingi uriko lakini datu kethera tu location yonde ikundi ya tima na ketha ni ikundi 10 na biele mubango yo weta mbere ukari uriko akiaria atongoria baria bombite kwithira bakitungoria kurubagire kubwithi ikundi bi bagwita ona kurubomba kwitha kibwithi ikundi bia kumba kwitha betuthuka mbeca kuma kiri mubunge mporo boria muna mokuroke lakini o ikundi gira kionde gikathithwa urenda kubwithia biele urenda kubwithia bitano urabwithia 10 na bitano thuru ofisi ya mheshimiwa na mwekuru wawe nende nonto nwakwenda wikire kurunya isa sawa mwekuru mheshimiwa gakwenda kunkabia kumukiwa kabugonka tiza sawa o gikundi yatinde kama ngiri 70 eto kwata nonkuwa na ingi kuringenya kalwe kamo ukiakulo mwana akaingo sukuru rwari wena thina ciringi ngiri 3 no kuma kwa muturio weta kwa muturio ronge weta kwa muturio ronge utona ngiri 3 lakini ukiakwitha wena kundi witoka nekero ngiri 3 mathao yaiku yao sawa sawa na umenya tu baba inge bakurano tu bakwa winto bieta wa loan ukiawita sakone rwari uko ya loan ya ngiri yana ukare ana interest ya ngiri 20 umesa kurira yo kakura ngiri 20 ro rire chire euro itekoro wita ko minya mwate kana ibabwita sakwirira baita yonka lakini boge akwanjiria sako genu turene boga ibanga kakura kakaitha kaina mbeche ikweleka wenda ngirie gumyoka nekerwa kisaku kabaita karanga kuya kire kundi kana wita kuria na kisaku kakire wa December no akaria wena baita maita yana akwenda bwira rwari bwachoka na nyuma bila biotuma mbwira bwachoka na nyuma matwarare twamuga location aya etete yakerwa nange na yakaruta ngui ukiawita na gwita waigari rwari na thangatha mwaka tithine itinara na inya ithu ekuruba bangiro na bonku maikundine baringo hamonki kangiri befte na bangi baringo hamonki kangiri yana rwari to ina ikundi tiganisti weto gaithre ikundi kya tura na kina ngiri mana thatu na mana yana matu ya kubuga na atiko kwa Ripoti ya Meru TV kumatia ni betanda msimuturia wa Virinja kiringi nacho ni gutwika oro kumeriria mata gitike mubunge bore David Mwangi na chumerentie na kumeneria bonene ndionga ya uria ya CS wa Roger Eric Muga ire yathithikire ntere uchia bore akiuga ndiongete bateria na kote umi bonete komane nayo akiaria mutongeria uju na ugete CS Muga na ukete tena mbere na kuajana kana kuchokera wira ne bwawe na kutima maendeleo bakona akumania nawe kagitabo gete batita na mbere na kugwata mbaru siasa cia tutam no gutimira ndia weti na mbere bonete kumania nayo okagitani okauno nekene kumeneria bonene mubunge ogeshigo mbunge ke umugambire ndikiri akiuga no kakwaria mantu ja siasa na kutimira ndia ke maendeleo akokinya maturene ni ripoti yenga ebanganito ni mwende wa laibuni Musiasa David Mwangi noro kumereria matakete kyo mbunge bore na ukererete waziri wa Rwende Gurone Eric Muga na nikira kwa kinya nyuma yawe kuya bore ntuko yero tembe sararete tende ne mawira na yatina madhithio ntwa kwa milioni mana ya 5 ile na kwe miaka 5 kuma Rais William Ruto ekwe ya nawira na kire murandi yoro eyo akirwa bore President nera nere ngiri magana milioni magana 5 in 2022 enja ya mukuru weta kwa muiriki TM nauga Roger wa bore akaeja na milioni magana 5 tugwetia mbecha atwejete kuthiria miaka 5 milioni magana 5 itaretwa koraire murongo jabagu gasongo nonto nkima yuma mutune na ndingwetekia ogwa nonto ukarania muno na president nura gwatire discipleship yewe na wathoma the best thing you can do ne kweja bore weja wairiria nto na promises ite gukinya ukira ganto mbecha bagekirwa nonto twererwe mbecha yu kitambo ni ahadi ya kitambo sana. Kwa hivyo leo tulikuwa tunatarajia wewe utatimiza hiyo ahadi, and so we are very disappointed with you. Na as a young and as a youth leader uninda gutetere munorira warumi na wae warietwa na nde naru antero na mwanya jo warietwa reu na mathithio yaku
Nkuluki arua karine bano-ini kwina rwimbo rwa tuta mkanywa kaumo akiuria tongeria bakwe bana na kuya bore njara indhari kwinithia kari rwimbo Antoja siasi kweja akauga one or two times kire wananchi betu akobatere kweja na narua na aboroni aitie mwetone one na aria roje romba kuma batu itunogine ahadi na ikyo tokuga gitomi tokuga babu ya bwanete nonto boteomba kweja bore batu tonyonti tuthange ketwe ni nyonta ya roje ende ogwa kire otureterete ni ahadi duni na kuina na kwera anto baine korasi ya two term murume anto babore ibanogi na thina cia bore te uraja kana okue bwa tamu ya mutongeria thina ya bore iroje tuguchwa na iroje tukwenda dead promises batu tutikwenda atwa kuromba ugeja kaire bore kureta empty promises ugutunogia muno na wije by the way it is under this presidency that the water bill amendment 2023 was passed iria yaretere tariffs uchiekeri indito muno na antu iba kuremwa ikore ya tariffs uchieku cheruji onwa kweja kwaereria antu na hadi duni na kwera antu bokie njara anga two term angambi batu twauga abwanete nonto iboremi negwitira antu babore nguge nayo ntomo ya Mwangi kere mumbungu wa bore mugambire ndekiri ogwe mheshimiwa rendekiri wije ogwo re umwe wantu bara bakurukirie sheria ya water amendment bill 2023 ya gwekera tariffs kendoji so ukeja otiathetie duma kwiri ukiona na giore ogwe we na weru na antu babore yet ogwo twekirite ntware utwene yonkinko ogwo twekirite nonto ogwo akurukirie sheria ya water bill nethro no rongo inkwenda ogwe wita report MPs bara bakurukirie that bill in 2023 it is the 14th parliament and it is where you sit na ogwe mheshimiwa inyanja rotokie in parliament during muswanda jou utatera uganto babore batemeuro ogwo kaya watamu ya ithatu nonto boae nonto wagukurukia sheria ya gwekira ndoje tariffs urienda tukuringangira ampe tukuriwadi na another third term uthithetie meya keripotera Mero TV kuma bore mbeta wa mwende walaiboni athomi na stakeholders basukuru mwanya kaunti ya Tharaka na kinya iria ni bakuma sukuru ya Tharaka Boys ni boretie kana ni betete mbetwa kiria karibaria barekia mathomo na kuchonera nguki mwanya kuigwa bakichokera maturene kenda kuringa njeki sukurira bathomaira na njire kubokire gikithomo ni riboti bangani tueni Ndagara Waiguna athomi na bara stakeholders ba machukuru mwanya rego chukuru ya Nthaka ya Tharaka ibetete mbetwa kariba Tharaka na ntori jorokirete gutigera kagita karaba athoma na kwibunga na magwira mwanya iba guchokera kire chukuru chao chiringa njaki kimiako na manto mange mabata gutigera ni gukira antu berutane gucoka meji ba support chukuru ciao ira bathomere antu ba support chukuru ciao mantu meji infrastructure muno nonto CBC ni rajire na itokwenda workshops cia science itokwenda laboratories kenda ana betu chukuru cia tuteka competitive twambiria wa attract aritoba kuma ngongo singi na imthi turi Tharaka school tukibanganagia mitaratarenu na especially Tharaka school tuina mibango mwanya ya kumiukiria boreka omba wa attract ana baingi nkuruki tukirie nya facelift ya shukuru especially old boys baba thomagira Tharaka huko ithucoke twana batu mbatetheria shukuru ino cietu nuntu kaina gwi mwene katucoke ni nthiguru yetu tukuria nthiguru yetu kenda kinya ntu bara bekuraya na ara bakethagwo bena zeal ya kuya machukuru metu taburana betu bakwenda kuthi kuraya kana bangi onabo bego bena desire kuya wetu gangerekana ere bara bathomagira chukuru ya Nthaka ya Tharaka kiraji kia mwaka wa 1990 bagicokera chukuru eno kumithondeka na kuringa njaki kithomo kirasi yetu kia 1990 ibachokete Tharaka school baruthaira classes kenda gituika conducive environment ya kuthoma barutha several classes above that iba organize motivational speaking to the students
iba regularly kubaledia, and it's a program which is continuing very well, and we have seen it one at matunda. It was sponsored nyana na baro data very well ba kuruka bega mono na ito ko continue go support na ito gere tie kaire to ro ito strategic plan ya skuru ukiwa tukimi launch on 12th tuenu kwa twena mugeni wetu kuma America aenu ya on the sponsor to 1990 class ito ya tukarutana alitoa mantu megie discipline na mantu megie commitment ya kithomo kenda bomba kuwatangire ndimbega ibaira levels ira ingi mbeto nene rekiria ciari mbondi cha majukuru atongoria baitengo mwanya mwanya wa manarimo kugwatana njara magukiria kithomo na mbondi cionthe cia cukuru ciatu cia Tharaka basapoti alimu bao basapoti principal na basapoti teachers asiari nabo baye basapoti cukuru ciao na njira kuria bisi na participate mantu megie discipline ya alitwa discipline ya muritwa it's a shared responsibility katika alimu na asiari na community in general tigo tuli mbondi ya Tharaka School tukwenda set example kenda babangi bakaya kurutha benchmarking na nonto bagetomige kucukuru ya ndaka ya Tharaka bakibangania mitaratara mwanya mwanya ya gukiria kithomo gwa mwana cukuru eno ojwari mwarimu munene bwana Leonard Kamonde mweri wa 5 Tharaka School tubangite kwigwa twina walk tariki kenda na walk turenda kuinvolve old boys turenda kuinvolve current students turenda kuinvolve achiari na members ba community bare around the school ukegwe twina dina tariki nyanya na ukegwe twina arambe July tariki 31 ne banga ni twini ana kana old boys ba Tharaka School kiri tariki ino chiondi tukwalika antu bonde bawendi bwega nonto ndina makinya cukuru ingi ikarutha biatho taibi nonto tukwaranirie tona bora tugaokiria kithomo na macukuru ndene ya Tharaka. This walk turenda mbecira ikaumanga ya tutethia itetheria baraba bamwite background yete bataba kwe bomba kuma gechiga munga ka Tharaka nkiripotera Meru TV ritokambita ndagara waiguna na kirige chunche kia bithato kia kirogono rwa mwanya rwa murimo jwa nyimba indire anjo tetena mbere na kunyamaria bainge ba Meru aja kaunti ya Meru matura mwanya mwanya ijathenekete na kurira kimathuganyo kimbesa ni kwithurwa ni tetena mbere na kuanda karo kireme turire yao ni tutonyamaritie bainge ba akari kuma miena na matura mwanya mwanya ntere chia igembe na kinya aja kaunti ya Meru Murithi waba ni wobanganitie na mwalimu nyonyoni uya warukire 19 ntumba kumenya ndamitirime mwana na yarukite munde no Joshua Murungi ya yarukire ya kuthura marinya yeli kuturaibu tuibu yari mwire ro chunuka ira unkuma na rengi ro turira na kiru ro tunya na kindu ito nyonyoni ni ita satellite na niumba tuona niumba kwa affecta ndene murimo yuno ntunture tu itukura thina muno twina murimo wa kansa mwalero atale uria kironde bwa tukunywa tulwe tu oita muchi na muchi no wetho na thina ntu ende ba tukathoania ni rwiru na nende ba tu thirikari ba tu bombo tutethia ngana na ntura yetu yari yake au mwale kwe story tora kwiro kwe nyonyoni ewere awu roero mao yenja kilinya roero mao na roero no rutotora kunywa roero kanoro so ndenda kumea researchers kethire possible bakathithia research bakona kethire iroero uru aretere thina kana ne atia kwa karia antu au nontu by then ntachiari ambibu ya antu bakiwa kwere itare areo nyonyoni ya wao na kithima kia umao nteshua about mabu lakini mbibu yawe bayoyo na antu baba group akiwo rwero ne rwerwa kanoro rwetwa kanoro river aro rumete na muithone na ara nyonyonyi ewire ana satellite ire ewire kuthura marinya yele yenja no rumirite na nyonyonyi kana satellite yu ni to suspect ya ndo baerie ne tire sumu ndene marinya yau na rumete
na rero ni ruo nture yonthe na kansa yonthe ndumbite kugurukira ni ro tunya rero rwina meri mbene kwina rimbare nene ya muno tukawata rero ngiro tawa kumbo tukawataura rukambiriria kumerua kana rukoywa intake ni antu bathero ni antu bakanuni ni antu bakimongoro kwina mau. So that is why probably kwina thini ya kansa riti na araura indi amwe na bubu batina uma bakung'ana nuntu nibaugite ati nibarombete antu bara bomba kuthithia ithimi bibia ruji bombe gwikinya ndene anture neje nikenda bakomba kumenya uma bungwa kansa ni kuyumaga rutene rurwa Igembe South nture nemwe kiaraniria na antu mwanya nibaugite ati boni bakuromba thirikari nikwende komba gwikinya guntu guku nekomba kurete ithimi bibi nikenda bakamenya uma bungwa imbiretaga murimo jujo kansa ndene anture neje indi amwe na bubu mubunge wa rutero rura ujikeja John Paul mbaraniritie nawe narikitie kuga ati narikitie kuga sibitari inene ya Maoga ile gwitite ike ndriagana gwakwa na ile ijikineje level 4 na nakwende kinya level 5 mbese iria rombete ndene thirikari nene ija kwaramia sibitari iji ikethirwa ina rutere kana ina ruhangirwa cancer center nikende komba gutetheria akari na aturi gwera twari na arora na president ka kwa deputy president tomere kwitha tukena priorities nonto itukwenda Igembe South yomba kwithira benefit na ki the 5 priorities ira tomete kwitha tukena Nyambene level 5 hospital one of the priorities na ki priority we Nyambene level 5 itomete kwithira to propose that Nyambene yomba kwithira ina center ya cancer ikenda thairora sibitari kamba kwithia yakwa yomba kwithia yakanirwa amwe na center ya komba kwithia kithithia screening ya cancer nonto cancer nombete kwithira iki prevail muno within Igembe South na kuno munga twethe twina samwea arora antu betu bakomba kwithira bakionera treatment. Ngoroki John Paul akiaria na ugite na ikitia motion ndene ya parliament ya national ile komba kuhariria mantu ja murimo jojwa kansa nikenda mwaji wa murimo jwa kansa akomba kutungatirwa uria kwagirite na nikenda akomba kwithirwa akiona ndawa na njirera yagirite na imbuthu na yakaboboteani mbubite kwithira ngitaen kumba kwithira nke reta bill ndene ya National Assembly bill ya kumba kwithira tukiariria mantu ya cancer treatment arora ndetete bill wito cancer care arora ke mwache wonde oro wayitu ni cancer thirikari bati kwithira mwa matibabu yotheri na kwatwika kwithira iki this insurance ya thirikari sha ne bati kwithira ikirungamira muntu munka mwisho na kwatwika no yitu cancer na no kurutangweke institution ya thirikari kwatwika utekwa dismissed kwatwika wote umbakwethe okibuto ngwene kwethe iki private sector kwethe iki government offices kwatwika wote umbakwethe okibuto ngwe na uroka umbakwethe kubuta ngwe kwatwika muntu wa kamba kwethe akia liable na akito so fine no ntinya muntu ro wa itu cancer inya weno qualify kwethira akiendelea kuruta ngwe na akia ni something no muntu uyo ena muchie na kuina antu benyu meke bakumba kwethira we mutegemea nentura yaria kira ithiritwo ina thina ya nyimba miaka mingi iria bakuga bate kumenya na murimo jujumaga nonto antu baba bethagirwa bakigwatwo ne jukumana antu bakuru na antu banene nande ni thirikari tweterete ni mubango juiku ikathithia iguru ria ntura iji yariaki na njira ya kurwa na murimo jujwa kansa kana jukumeka ya nyimba na ithirwo ikiona kathira no juthire angi nonga gutigira murungu nikenda akomba gutethia antu baba nontu bari ugwatine bunene murithi wa bank reportera Meru TV ku maja mirigone ya Igembe Riaki Igembe South nao nyoto wekira gaturumo kirinje tochie tunkatho chia mwanya nontuba kurumira station eje ya Meru TV na nkurukiwete na mbere na kuturumira kiri mitandao ya kinande ira ni YouTube na Facebook @Meru TV Kenya iretara ko kambita kathure wa Mburugu.